toku prethodne 2 sezone ispratili smo efikasnost naših biopesticida u zaštiti maline od pojave ljubičaste pegavosti, čiji je prouzrokovač Didymela aplanata. Naime, u toku sezone je rađeno 3 tretmana u toku vegetacije, a nakon berbe, kada su odstranjeni stari izdanci, vršen tretman sa našim biofungicidom Kriza 102. Prvi tretman je bio u fazi rodnih grančica. Sljedeći tretman je rađen u fazi početak cvetanja, kada je otvoreno 1 do 2% cvetova. Treći tretman je bio u punom cvetanju i četvrti tretman je bio pred sam početak berbe. Korišćen je biofungicid Kriza 102 u količini 1 litar na 100 litara vode. Ono što je bitno da kažemo da ovaj biopesticid nema aktivnu materiju, nema karencu i može se koristiti neograničen broj puta u toku vegetacije. Evo ovdje možete vidjeti rezultate zaštite sa našim biofungicidom Kriza 102. Ovo su izdanci rodne grančice, odnosno izdanci koji su u punom rodu. Radili smo zaštitu maline, odnosno plodova maline protiv sive truleži primjenom biofungicida, odnosno našeg butricida Xanti. Taj prvi tretman je rađen u fazi punog cvetanja i početak formiranja plodova, a drugi tretman je rađen nekih 7-8 dana pred početak berbe u količini od 2 litra na 100 litara vode. Vrlo važno istaći da on nema karencu. Radili smo i prihranu našim tečnim đubrivom LOR 06, to je đubrivo MPK, azot, fosfor, kalijum plus mikroelementi, gdje u količini samo od 1 litra na 250 litara vode biljka dobije sve što joj je potrebno za nesmetan rast i razvoj.